Ia whaaleo whuswhata alofa il tātou mawhtanga, tātou ainga o wōme masani lo whapena ona manatua pea tātou lumo le tua i tausanga ia whamalo atu, whatalwha atu, whawhtai atu e tusai matausanga ia ua mai asetasio o maunga i le tātou sa valinga pe ona iele aso na nafi ia mulmauina mataltunuina sa iele anga le lei o le atua ia sa stemi toe o esitala i le telo mea mana na ia ufai le atua lo tātou olanga ia tusai malona vala au mai ia i tātou lana whanau ia o le nei la tae au ia o te fia talanoa fo ia te oe mai la fionga pa ia le atua e maua statou mata upu le tusia Yosua lo mata upu e luas fulma le tolu ia ma se vaenga le luas fulma le fa la fa pena lava ona foi ia ele le fa malosi i le nei tae au ia fa pe o ngala tu spa ia te fimana o sue i le Yosua lo mata upu luas fulma le tolu te faita wina ma le fa Samoa ia e fia faita fata simau ia lei ale ai ia usila fafonga le o faita wina fai upu mua se ia o ile fai upu e valu o fionga lo tātou li ua mavae aso e tele talu ona avatua Iova le mapusanga mo Israelu ie ita mai uma e vangai ua toe ina foi o sua ua tele ona tausanga ona feawina atu ai lea Yosua o Israelu uma o lātou toe ina ma o lātou walisili ma o lātou whaamasino ma o lātou whaipule ua ia whai atu ia te i lātou ua toe ina lava au ua tele o tausanga a o tou ua iloa o tou mea uma ua whaia Iova lo o tou atua i ia nu uma ona o tou a wā o Iova lo o tō atua o ia na tau ai le taua mo o tō. Whauta, ua o vāvai ina ia te o tō o ia nu o toe e whai matofi mo o tō tu a inga. E afua mai o ritana, manu uma o o whaamotia, e o atu i le sami tele i le me ngoto ai le la. O Iova fo i o lo o tō atua, o ia lava na te ina i la tō i o tō luma, ma tutuli a te i lātou i o tō luma. E whai mo o tōu lo lātou lau ele, e pei ona wheta lai mai a Iova, lo o tō atua i a te o tōu. A ia o tōu matua wha malosi e ana e whai o mea uma ua tūsia le tusi o le tūla whono Mose, ina nei o tōu o ese le tūtau matau, po o le tūtau ngā vale. Ina nei whātasi o tōu mai anu, o i lātou o e tutoe ia te o tōu. Aua fo i le tau e o tōu le ingōlo lātou atua. Aua le tau i ai. Aua le au na atu ia te i lātou. Aua fo i tō te ifo atu ia te i lātou. Aia o tō pipi i atu ia i ovalo o tōu atua. E pei ona o tō whaia ua o i le aso nei. Whamanuia mai le tua tusa o le whaita uina o ana fionga pa ia. I ovalo mātou li i mātou sangavi ia ma whamanuina lo suafa le uma le anganga o le fia whaftai o na aua fionga e avanua pea mbo i mātou whaitau ma lo mātou whamoe moe o le e anga le lei mai na ia mwhaiono mātou malama mai le mana le tua mātou te usta ia ai maola e tusa le whaasino mai o lau tusa pa ia ina ia tele sovi inga ai manuia i mātou e tusa o lo alofa. Whamanuia mai oe le whaalongolonga o Tagata i lo lava suafa Iesu. Amen. Fia whamalosi a te oe se mata upu e whaingoina whaapea o tangata e aua i le atua. The kind of people that God helps. O tangata e aua i le atua. Leanga ele o tangata uma e aua i le atua. Ele o tangata uma e fesoa soani ai le atua.
A whape umi ona e whaitau le mata upusau whaitau wina. E te iloa ai le letu la fo ina le atua o ila to e ua whai maona tangata. Sa iai le popole, sa iai le fefe, na tele teimi e le usi tatai ai tangata o ta ua o tangata o le atua, ai peitai e le I feio le atua, e whatau nuu ana folfolanga I on tangata. Tātou wā ai I peona iai le whai upula o tango e toi whai tau tasi atu lava, mai le whai upunga e tolu. A o tō ua I loa o tō o mea uma o whaia Jehova, lo o tō o tua, I ia nu uma, ona o tō. I like that phrase, because of you and for you. Ona o tō. Whameno la ia lea, a wā o Jehova, o lo o tō o tua, o ia na tau waile taua, mo o tō. Jehovah, the Lord is your God. O ia na tauina le taua. Ai se ame taua I le tua le taua mo on tangata. Ai se ame au I le tua mo on tangata. Why? Why God fight this battle for his people? Ai se lerau tali. Mangingo tātou vai man tātou whaitau iai. Ai se ame au le tua ma tangata o taua on tangata. Mea moni, o le mea mauti noa, mawhaingo fie e au no tātou iloa, leanga fo I ele mawhai o na tangata, o na tau ina le taua. Ele mawhai, ele se vaenga o le kalfaso le piko o le malanga, ma le o langa wha le atu nuu, wha le malo Israelu, na mawhai e la tō na malo ina se taua, e au noa ma le fisosoani a le atua. Fatoa au manei lava le wha toila lo ino Jericho, completely destroyed. E au ngoa ma se whanga pā. Au ngoa ma se au ngā lele, toilalo popo Jericho. O ina whaia, o le atua to tas. Anga kupunu mea ngā ina ua, iai le usita inga a tangata o le atua. And you know le ngā kula le taua a tangata o le atua, e tau I le usita I le atua. If you want to be triumphant in all these kind of battles awaiting us, we can be triumphant when we obey God. And that is how we're going to fight this battle. Whapengā kaua e tau I tātou ea, e tau lo usitai I a whionga pa ia a le atua. Whaka le melenga whai tau ina e tātou ngā ngai whai mai, I whau poe ono mai, a ia o tau matua whamalosi. Ea, whamalosi e, si ma ai le me ai palengi e lo ka use me fa penga ai fa mai ai o to matua fa malosi e ana e fai o me uma o tu si e tu si tu la fona mose la lo ngala obedience o lo sika e tu tupula me le lei e fina ngalo ile tu samana folanga ia tato pe au si usitai tato I polo inga ale tua pe kalanga fa longa ngafi every blessings God have for us comes only when we obey God. Ele aini fa so la vala tala ya tato ele aini fa manu yanga ale tua I fa fo atu le ustaia o fionga pa ia ale tua o fa manu yanga ale tua e a fifi ko kongu o polo inga ale tua a fia manu ia ale tua e mo mia o ele uskai ia fionga pa ia ale tua o le kalanga ave no ale tua ka milo fa fia ia Jericho fai exactly what God told them. And what's the result? Manu malo Umalo malo ya Jericho ho ma ya ai to por fasa mo nga ai po e ai ai le uskai ole oli spy ya ai foi me mai we don't need to take the whole army there ele ko kelen kanga ko no uskai ya Joshua the result fa to ilaloina matanga o manuia o le manu malo e tupu mao mai ai tātou I le usita inga tātou I a whionga pa ia ale tua. Pa whamakam whaion tātou tau au no mare tua. E mawhai. A tonu e mawhai. Ma mawhai o no tātou tau au no mare tua. Alona taunu unga la e lese taunu unga fia asea e mauti ngoa la vale whai inga. So se kaua, so se mea tātou te whai, e tau o le unga e whai inga, e tau o le unga e whai inga, e sea, leanga fo I e leo au tātou ma le tua.
Ma ngai ar ka ko so ngafi. Ala so va ka ko malo pen ka fe. Ka ko malo. Afa pen ka ko malo. You know why? Le na au tātou ma le atua. E le se manu malo tangata e au e le atua e fafo atu o le au e le atua. E le se manu malo tangata o le atua e tupu e au noa ma le team up fatasi ma le atua. A tonu e mawhai. Nga kako kaunga kako. But there's a possibility tātou te tau e au noa matapula amal fasino ala. Ale atua. Tātou lau tangata o le atua. E te tau ono tātou whaamoe moe i le atua. Mai kara muse a ele sau, whatasi mātou te leo. And that's the same thing with us. A le sau le atua ma tātou, a le au le atua ma tātou, we're not going to go anywhere. We got to stay, seek God's face. Pero kala kai ngai kai seek God sa ili le tua. Ona mauti noa lea, o le iai o i tātou, i mea ua na whaanganga i le tua ma i tātou. A se ati tau wai le wha moe o tātou i le tua, i so se mea tātou te whai. A uafo i le ma whai e tātou, o na whai lava so se mea e au noa ma le tua. You cannot rule your family. E le mawhai e ona tai lo a inga e au noa ma le tapula a le atua. O la kapula a le atua, ulu o el tamaloa. La tapula a le atua, alofa o el tamal whanau. O la whasingo manga a le atua, ava o e atali, usitai o e whanau i le tamama le tina. Nana whainga urungali, mea le tu ai e le tane, lona ainga, lona tamama, lona tina, ai whaatasi atu i lana awa. Kapulanga a le tua. Whawhiwhea le lotu a le tua. E ulu, e ao keriso i le lotu a le tua. E iai tai i tutonu o le lotu a le tua. O le mea moni la, e winga iai tātou mano tātou atua, e au le tua ma i tātou. O le tua e au maona tangata. A oe las tangata o le tua. Let me assure you this much. E au le tua ma oe. A le au le tua ma oe whaingi mea e le fina ngalo ai le tua. E au le tua ma oe e whaingi mea fina ngalo ai le tua. O me mo mulak fi mga tātou te mata ele nei tai au. O tangata e au ai le tua. O ako inga kangaka e au ai le tua. O tangata la e au ai le tua. O tangata e whai o latou tai. E leo tangata e filfilia o na tuu au noa lea. E leo tangata e wala au i le tua o na tuu le whaitalia e pula le nkia whainga o longa o langa. Le ai o tangata e whai i o lato tai se wha e mo kasi la wala lau kikilo i le whenga fau. I tu ai ngā tangata e whina ngalo i le tua e whai ma tai o tangata whai mai kala a le tasi tai na tō fia Yesu Keriso pe teru lewa mai. I o tau leo i le lafu mā moia le tua o i ate o tau. A whapela o tangata e au i le tua. O le mele ia te oe e kaunga i ai se tasi e leo ia te oe. E tau ona vea oe o le maa moe o le lafu maa moe a le atua. No fai so la tātou tala le mele i le kalesia. Ai se ame e whaatusa ai e le atua po Iesu i alana i kalesia po ona tangata o le lafu maa moe. Ame le lafu povi ai. Ame le lafu moa ai. Ia po sesi lafu... I lafu mā moe. But this is what I found. I said, it speaks of our total dependence on God. It speaks le matua I ato le ke leo le tatou whaalango manga e le tatou leo mā moe. E le se leang fufulo se moa. E le se le fulfulu se povo ma le ma moe la va ser fulfulu wa nga fa pe aku o ma moe ai va aku nga ai va akero ele healthy e mai le ma moe pe ale fa ma ser fulfulu e fa lango ma moe le akara ka post la Facebook le sia so kere le poianga
Whakao mangei anga se whera o ka manga le maa moerenga le pa u le lua I. Se I mai lunga a pe se fulu mika mai I ala koe pa u in the same home. And that's how stupid we are. And that shows how dependent we are to God. Because me nga fe me ka kuspa ia o wala ele o ngala nga o me sa o matonu ka ko vai ele o me umanga sa o matonu ile silsila ale tua. O lo talo no atu ile tangata e au ile tua. Angam fai ka ko nga fai ele au le tua mai tato. But we can't. That's why he team up with us. Fai mai ia tausi iai male loto. Ai leo le whātau ana wina, au a fōi nei whaia ma le fia whai o loa, a o le loto fia fia. Le asa whaai I kou leo leo māmu, le asa whaai kou kai kai. Hamai, au le whaia ma le fia whai o loa, au le whaia ma le whātau ana wina, au fōi nei whaia ma le whātau ana wina ma le fia whai o loa, a o le loto fia fia. Pero fa, ele fez o loco aquele em cupe se fez ao. Ele fez o loco aquele aí se tamau ainda mas se vi ingo se falam o fai potolo mai au foi nei fa pei o e fa malo ile tofio le tu fa palangi ngai ai o le lordship. If you're a leader, a pe fo yo se fa longo fa fonga mai a fa pe o lo ma moe e fa malo pe la fa sa mo le lordship. Pule sawa. Pule famekala altuspaia. Do not lord over the people of God. Kalanga le tua altuspaia a Paulo nga fai a Timoteo. Kasi lava kanga ka lord over his sheep is the shepherd of the sheep. Jesus Christ. O tātou la a whapea la o oios ka ngaka e au ele tua o lo e iai la lo koe ngaka ka inga nga. Again, I'm gonna say the same thing. Ava ai mai a savea, ava ai mai a au, ava ai mai la ulio la vea malatou e whapenga. Se runga e whakaua ngau e whise mea. E all just to get name for themselves. We are here just to get money and we lord over you. Run away from here. Fais soa se siloko ke loko ai. Asa, ele malu ai oi I. E ke le mal pui ai kua inga leo ma moenga. E lor kua inga kai inga e finna ngalo ai le tua e tai I tangata e au ai le tua. Tangata o le tua e whai o lato tai. O le kai e tautala atu I le finna ngalo o le tua. Listen to this. Whai mai, ona fe awina atu ai lea Yosua o Israel uma o lato toi ina vala au ia Yosua I pule mata tai o le karesia o tangata o le tua. A fai mai fai upo e lua o mata polis fuma fa mai ona fai atu ai lea o Yosua I le nu uma. Can you see that? 24 verse 2. Mai ona fai atu ai lea o Yosua I le nu uma ea o lo whapea ona whetalai mai o Yehova le atua o Israel. We need leaders that tells people what God tells them. Fai mai o fai atu Yosua o le mea ngai o fai mai ai le atua o Israel. Ai whaalongo lo stangata talanoa mai lona I loa, talanoa mai iate ia lava malona ata mai, ai leo se upu ale atua o le mea saunga le mumo oe o le pupungi o fonga. Lango whaia tātou te whaalongo I le awhionga pa ia le atua, au le awhionga pa ia le atua alone. O le awhionga pa ia le atua e whau o I tātou, o le taitai e tautalatu I le whina ngalo o le atua. But I'm going to read this again. O na whai atua I leo Yosua I le nu uma. Not just some of them, o le no uma, the whole nation. O lo whapea na whetalai mai o Yehova le atua Israelu, sana nofo ana mua o tō tamā I le lai tū o le vaitafe. O tara le tamā Aperamo, ma le tamā o nā kori, na lato au na foi I atua ese. E leo ni tai tala pipelo.
E leo ni tai manatu whaapito. E leo ni tai e saili lava na olona manuia ai le ke tangata. Le whelako e ai la unga ko inga, man whawhai la unga. With all other things, I don't care if you're good at exegesis or hermeneutics or you're good at Hebrew and Greek and know English very well, eloquence with your vocab and the grammar accurately. But I miss your qualification more lea. Ele kaunga mawhaila unga ule kaunga whaila unga kako. I wonder for our qualification. You want me to tell you the first qualification of being a preacher of God's word? Or being a teacher? Who can kiss? O le alofa I le tua. Ai le alofa I le tua e ke le fia whaia le finangalo le tua. Ai le alofa I le tua e ke le alofa I mea alofa I le tua. E alofa le tua langa ekalesia. Ai le alofa I le tua yanga le ekalesia. E ke le kepe whape I la ngona. Ke le whape ipe. Ke le kepe whape I o langa o le ekalesia. E ke fo maalia nge meanga wa ingosia oe e ke fai maalia nge meanga ole koa vakusa okupe e ke afeikai e ke manga o fia ma lofa ya te oe e leo se lofa nga ele tua ai fa ma sangi kala lo kon fa vanga ko le mele il ko nga kai e o sua e moni lava ngai ona fa le tonu o le tangata nga pipi ma nau I ai lor fina ngalo le tua ma fai ar fina ngalo le tua. He did not fail. I said, because he knew the will of God and he obeyed God. But the formula remains. Ele suia le kako ken plan. Ole know God's will and do God's will. O le taitai e whamanatu I tangata o le tua, mea na whaia le tua. Mea ngai ala ina wha loa ina, le telo ka le siama tangata o tau o tangata o le tua sea, e whai, e leo mana tua, e ngalo ia la tau, mea na whaia le tua. Pero fa, sus tangata kersiano lava, o kangaka piko silinga mau la lalo loko, e sea, leang wha o la tau loo wha o la ina. O lan mea wha o la ina e whai, o la koe roa, e le ima se la kou sao, le se la kou mea, ma whai ua wha o la ina ai. O te oceano la, o tangata loto maulalo sea, because he know his history. He knew his history, la long history. Mai kala Apollo Efeso, you were dead because of your transgressions. Ai lola e olo tala fasol pito, lo tua nai, e ke ola tonu, e ke savale tonu, e ke ola mawhangwhanga, e ke ola veile tua, ola matau, ma fia whaialo na whinangalo. Why? Because you know your past. E loa e olo tua nai, e alo kua ngai, maka ngā. Kua ngai leanga, kua ngai ingosia. Mai kala kuspai ei, 24. O kala ia a kamarenga whai, a Yosua. Mai a o tau, ua I loa e o tau o mea uma ua whaia e o wala o tau tua, I lano uma ona o tau. Mea le arkai e alofa I le atua e whai. Mea le arkai e alofa I tangata o le atua e whai. O lea, tell them their past. Tell them what God did. Mea ngā whai mai salamo. E whina ngaro le atua tātou te vivi ma whai loa atua ngā mea ngā whai. We tell of his deeds. Tala noa I mea ngā whai e le atua mo I tātou. Mea ngā Yosua le whai. I'm gonna read again verse 3. A o tau, wai loa e o tau o mea uma, ua whaia Yehova lo o tau atua, I anu uma ona o tau. A wa o Yehova o lo o tau atua, o ia na tau waile taua mo o tau. E kele me kupu pea le iloe oe, le iunga kaua ma le ne tau ina le taua. A le iloe oe ngai mangu maa lor taua e ke ola whaia inga. E reflect mai le whaia inga I le whainga o langa.
A whapefo e loa e oenga maa loa taua, a lo mangako oenga ka winga, e te ola mimita fua. E ke ola mika fua, thinking that you were the one that won the battle, but it's not. It wasn't you. O le atua, na tau ina le taua. Wale whai taua I, maa ngai mo le meo le tala noa mai I le tala anga moni. O mea la wanga kupu, le kala ngoa I o sua I, whawhenga ulua. Anga whai mai kala I o sua mai, inga mai, ua I loa o tau o mea ua whaia Yehova. Lala winga o tala, Joshua did not add to the truth. Joshua did not subtract from the history. E lei whao popo penko ese penga keu o Joshua se kala nge whapenga o ngā whainga ngō whiena talia mai kala tuspaia ua I loe o tō uma mea ua whaia Yehova lo o tō atua. Nge yaso o pula kākai e marwhainga o rangatala. O pula rawa tātai e marwhakunga o kala e whapenga o ngā kokele e langa e kale sia. Pula lava tangatai male fabricating o langkala e malo o le whamasingonga. Wele koe ke ape po sao po se. O le meanga wakuli o le malo. Ia e malo. Ia kele kāka karikongu ia oe. Ia kele kāka muli ia oe. O le arakara muli o le kala whaku. Mai kala Joshua ua outou I loa mea uma ua whaia Yehova lo outou atua. O le taitai kelo me I cannot dig up and give it to you. So many teachable truths here. O le taitai tangata e au I le atua. O le taitai na au auna. Turn with me to chapter 1 verse 1. If not, I'm going to read it for you. Joshua ram taupu mua. Mai ka kuspai ar vaenga muli ar fai upunga mua. Fa mai ona fetalai mai ai leo Yehova ya Joshua le atali o nuno. Listen to this. O le na au auna ya Mose o lo fa pe mai. Joshua le atali o nuno. Ola o le tangata na au auna. Ele fai mai o Joshua la tali o nuno o le na fai makama fusu a Mose. Ele fai mai o Joshua la tali o nuno o le na fai masasa ya Mose. Ele fai mai o Joshua la tali o nuno o le na kafao ala ki nga inga Mose. Ele fai mai o le na au auna ya Mose o tangata au aile atua o tangata I lalo le taitainga o le ako nga kaikainga e ngalulua ei tangata au aile atua o le taitainga e taitai tangata na au auna I le atua. Serving leadership pe ona masani ai tātou. O le taitai ele ngata ina o mai whaatasi ai ngā wai lo lato taitai e tutu ilu mo Yehova e tusa e markala lea o whaikaunga ngai lea o tanga o te whaitau. Whai upu e lua, 24, whai mai. O na whai atu ai lea o Joshua I le nu uma. O lo whapea o na whetalai mai o Yehova lea tua o Israelu sa no nofo o tau tamā I le lai tu o le vaitafe. O lo la ia lea I le whai upu e tolu. Amai, o na o au mai ai lea, o lo tō tamā Aperamo. Ma o fo ai atu ia te ia, o Isaako. Notice something there. Verse 3, verse 2, verse 4, 5, 6, 8, 12. E kele aku whapretania, ai ongal whasa mo, about 6 or 8 times, e ke maua upu whapea, na o. And that's referred to God. O le ale ungal kala, mea uma le kukupu I, o veape ma mea lo whaia I, o le atua ko kasi ngai e whaia. O le atua ngā mala au ia Aperamo. O le ngaluanga Aperamo ngā whaia o le whai tupua. I le whale o loa e whaka wai kupua along ka mā. O atua, we're talking about God's G, small letter G. Ele whakali ia le atua se ia lakua Aperamo ia ke ia sia. Ele loa Aperamo le atua. Anga le whai me le atua na ovala au lo tō tamā Aperamo.
Na o valaau ia Isaako, na o valaau ia Iakopo. O le ale me ali o i tātou, o mea umo wa tupu i tātou, na tupu ile na o ale atua. It was God. Na valaau mai ia i tātou. E vai whai upunga whai mai, ua mai lātou, ua tutu I luma o le atua. O le whongo le whai o whongo kai kai. A mai kākuspa ia, ua lātou tutu I luma o le atua, whai upunga mua. O na tutu ai leo I lātou I luma o le atua, chapter 24. We're talking about the meeting here. The leaders meeting. Mai o whamasingo o alisili o koea ingo I Salaelu. Mai ua lato fai pule o na tutu ai leo I lato I luma o le atua. O la me la fai, o leo kalango atu I o sua le whaaua wina o le ngaluenga ma le vainga o tangata o le atua. But I want you to see that last line. Whai mai, o na tutu ai leo I lato I luma o le atua. Kele mangaku sese, kele mangaku so o ngā whai, kele au nanga le tusa ma le whasino mai o le atua, e ngalo ia te oele ua wala au ia le atua, o le presence o le atua. E tu oe, o lo e iai I le fongo, la iai ma le atua. O le lotu a le atua. No, se o sosonge ke au le mele le whengola o nanga le atua. Everything you do in the church of God, God is right there. Ke lo leila wale sia vai nga il tato tapenanga nafi. You spend your own money. Some of you. And it's not a small money. I may not know. The church might not know. But guess what? God sees. La sila fia ele atua. Menga kere pole kako u malava penga alu isa ku pepere. I'm not going to worry because I know what you know. We know the same thing. Tangata au ele atua fa na ele atua. E tutu lumo Yehova. E fai male mauti noa o au kalanga e fai la fa longo Yehova. Can you imagine? Can you imagine when we'll feel muy, but I know that Jehovah is right there. Huh? O iskemeo Jehovah ia malia e o ka fia muy, say. Things like that. It's a simple. Whamai o mai lato o whamai lo la ia lea. O na tutu ai leo I lato I luma o le atua. O na whai atu ai leo Yosua I le nuuma. See the kind of leaders, e whinanga o le atua, I tangata e au le atua. O le tangata e whai atu. O na whai atu ai leo Yosua I le nuuma. Le ai se discrimination. Le ai se whapito. Tala no atu I le nuuma. Au kangaka inga wala o Yosua o kai. O le kam fai e whawhaia tu me ia. Wala au kai ia ve mai, ka longo ki o sua le nu uma. O le nu e usitai o la tai wa whenga ulua. Ale o ka longo i o sua le nu uma. Au kai inga wala au. Teamwork, the oneness o tangata e au e le tua. O tangata e au e le atua e loto ngā te stasi. O tangata e au e le atua e manatu natu le presence o le atua. Me ngare ngā whaika unga o salamo whangare a ngawhi mai o fia lava ina wala tō whai mai mātou te o le whalo Yehova. O tangata e au e le atua, o tangata e fia e o I le whale o le atua. E alang fia o le whale o le atua, langa whai o ngā e tapua ia mavi ia e le atua. O ngā e whetau e maisi whai o tangata e au e le atua. Lua, hiki ama. Lua, o tangata e au e le atua, e tapua I le atua. E le se mea ka o tangata e au e le atua, pe whawhengo fia, le se mea ta o tangata o le atua, a e le tapua I le atua. E le mawhai o ngā o whakasi le matau I le atua, ma le tapua I isi atua.
E alang kapua isi akua leanga ele iloa e oelo atua fai pusfuma fa fai pu elua fa. Chapter 24 verse 14. Asin fai mai ole nei ia o tau matatau ia Jehova ma au auna ia te ia male loto sao male fa maoni. And you see the contrast in the second part. Lea fai mai a ia o tau tu ese ina o atua na au na ia o tau ta ma i le lai tu o le vai tafe mai kupito ma ia o tau au na ia Jehova. E le mawhai e oeonga au i le atua ia Jehova, le atua le au i on tagata ma tau ia te ia pea whapea ngā ki saua ma kanga mailo o e tama i atua. Think of this, 40 years 40 years ngā o mai e I, o leo tau nu o le ainga folfola inga, ai loa le eo sua, o la ia le ainga leo mai marako atua. Listen to this, they're now in the promised land. O le whai unga leo kuse o sua, la oki o sua, wa umang kufawhangua, a whi mekara o sua, o le nei, speaks of attention, o le nei, ia o tō matatau ia Jehova, ma au auna ia te ia, ma le loto sao, ma le wha maoni, e le eise matau ia Jehova, le eise loko sao, le eise wha maoni, pe a wha pea e le o atua oe i le atua le karesia. Whakoa kukupu mea ngā, pe ati ai le mea le whai mai Iosua mai, ia o tōtu e se ina o atua. Kana ngoa lo tau le tātou le atua me ia sau tātou manatu o le tapu inga. The reason why we call God God is because He is the object of our worship. He is the object of our life. We live for Him. We do everything according to Him. We love Him. We care for Him. Guess what? If you give all those verbs to something else instead of God, let me tell you, that is your God. If you spend more time on your phone, love your phone, look at your phone, care for your phone, worry when you go without your phone, you cannot run around that. Let me tell you, that is your God. Like it or not. Something or someone that you depended upon. Something or someone that you cannot go without. Something or something that you miss. Pe a whape, e kasi se mingu ke rewa ai. O tangata e au ele atua, ele tapua i ini atua ese. O tangata e au ele atua, o tangata e matau i le atua, ma au auna i le atua, ma wha maoni i le atua. Lon tolu, o tangata o le atua, e sau noa i le atua. The reason why e ala inga o sau mwhaki ngā kokaringa, because o tau alofa i le atua. The reason why I preach to you, the reason why Pastor is talking to you, teach you, share to you the Word of God, because o tō tangata e awa i le tua. E linka ngaka ngu ese le kalango a Iosua i. I'm gonna read this again. Ia, na umai le tātou la unga le nei tai au. Whai mai, ua whaapoto ina Iosua i tua inga umo Israelu i se kema ma whiawa ina atu toe ina o Israelu ma o lato wali sili, ma o lato whamasino, ma o lato whaipule o na tutu ai leo i lato i luma o le atua. Verse 2, o na whaiatu ai leo Iosua iai i le nu uma. E alanka o se kema I, e se ta ua o le mele I le history o Israel. O se kema o le vanu, ku I le si maunga ale vanu I e ku orengu. Ma le wha mo e inga whai, e ala inga miti I ka haka ngei, ia ma whai, ele ingi amplifier pe o kako mics ma mea pe ngai aso nei. A oso ngā, e la ngona lele ia e tangata, I le tautala atu ale
tangata o le atua. E alu sao le leo, e le ka ape le leo. E le inka ko speaker, e le ingi speaker ya sola peo tato ya songei. E ala mga o ia tangata o le atua e miti I le vangu le se kema. Inga ia la ngonga le ka o le atua, upu uma e whai atuai le tangata o le atua. O le ale wingo tala, mo o mia le kilia ma le lei o lau whaalongo. And do not forget the location. O whea, luma o le tua. O na tutu ai leo I lātou I luma o le tua. O I lātou tangata e au ai le tua. Le ale mea kupu inga, mai o na whai atu ai lea o I o sua I le nu uma o lo whapea o na whetalai mai o Yehova. That's all we do. Whapopoka ko, saun whai laonga whai atu, o le fionga le nei e Yehova. Are we going to do that until we die? Know God's will and speak God's will. O tangata o le atua, e whai o lato teitai. O tangata e awa le atua, e tapuai I le atua. O tangata e awa le atua, e sau noa I le atua. E whaingi o kai kai, e te tapuai I le atua. O sau noa ia te o le atua. If you tick all those three, then let me assure you, oe o tangata o lo awai le atua. May God bless your soul as you hear His word. Ia lo mātou li, mātou whaftai lo whamanatu mai, lo fisosoani mai, mātou sāvalinga le nei vai tau, mātou ilo ere tu e whaingofie. Ai mātou te tau mawhai pēa I le mawhai ngata ai, e tusa o lo fisosoani mai, e nei o mātou tutu mau lo finangalo, mawhai a lo finangalo le ali ie, mātou whaftai whaatasi o lo iaia I mātou ta mā, lo taitaina, lo sauno pēa, ta mā o la mātou titalo, ia mātou langona pēa lo si whafonga, ina ia mātou iloa lo finangalo, ina ia sa o la mātou savali, whapei o awa fionga, tele sovi inga I lo mātou wola lo mātou tua, mātou titalo mo lo mātou a inga, la lo ifo le nei fale, ia iai o manuia tusa o la awa fionga na fola ina. Nisi foi o mātou o le mwhai no mātou mafuta, po le alavalona mafuanga, launga tasia I mātou lo o lofa malo wanga le lei. La awa fionga ua fola ina le tua, I lunga o le ea ta mā, wai se tasi o le awhea le nei au onanga, ta mā ia launga tasia I mātou uma le whamanatunga I o mātou loto, o lau ngā luenga, o lau vala au, o au tangata, o ua e au ma I lātou le li. Vi ia oe tusa o awa fionga whamarusia o mātou loto, e tusa o lo alofa tū noa ona o Yesu. Amen.